Osmijeh je tu, to mi je drago, suza nema. Ma ne, nikako. Pa da sam ja prošla, a da Mari nije, onda bi tek bilo suza. Znači, najteže u cijeloj priči se zapravo rastati, sad kad se svi tako sprijateljili. Ma da se mi nećemo rastati, mi ćemo se družiti iza ove van ovih događanja. Tu ćemo se družiti, ići vani, pjevati ko što i uvijek radimo, tako da nema suza. Ja dolazim s transparentima, to sam već rekla. Da, već si najavila, držimo te za ribu. Moj metalac. Kako si zadovoljna, kako ste to izveli? Pa, ne znam, ja tako kad imam neki nastup, ja totalno se isključim, ne razmišljam ili ćemo samo pjevam, tako da ja imam rupe u sjećanju. Pa moglo je svakako biti bolje, mada je mene od početka bilo strah normalno pjevati tu pjesmu, jer Mary J. Blige je, ne može sa njom niko baš. Ali on je to super, on je to vrhunski odradio, ja sam možda malo štekala, ali evo što je to. Ali imali ste sjajnu komunikaciju cijelo vrijeme trajanja? Emocije su na nivou uvijek. Komentari žirija su isto bili ovako lijepi, ohrabrujući sve do kraja? Jesu, bili su okej, bili su super. Po mom iskrenom mišljenju možda čak i onako pazili su da puno ne kritiziraju, možda zbog mene. Eto, hvala im na tome. Kakva je bila mama? Ajde da čujemo sad jedan stručni ocjenjivački sud. Mama je bila super. Je li bilo čudno mamu vidjeti na televiziji? Pa malo da. A mogla bi ona i češće? Je li vam mama od uvijek pjeva? Pa ne baš od uvijek. Ne? Nije vas uspavljivala pjevajući to? Ne, sad ćemo otkriti obiteljske tajne. Ti si dizao ruku. Čekaj, ne mogu tamo do tebe. Kako je tebi bilo, mami nastup? Ja mislim da je mama bila bolja od Marina? Da. Znači mama je trebala ići dalje? Da. Ne, nije. Da, je. Nije. A hoćete i vi sad dalje navijati za Marina onda? Može. Ajmo mu poruku podrške jednu uputiti. Idemo metalac, ajmo, 3-4 sad. Idemo metalac, idemo metalac.